Liverpool can't let this one slide now. Harrison Reed. Oh, Reed! Where on earth did he find that one from? That is nothing short of magnificent from Harrison Reed. Had it clear and the overhead effort is brilliant! And it's in! Shakhtar have a third, they restore their two-goal cushion! Десни 30 на 132. Педрита. Десно комбинира към двамата с Петко Панайотов. Зашеметяващо изпълнение, което открива резултата на националния стадион. И какъв начин да откриеш голата си сметка за новия си отбор. Алехандро Педрита с вълшебно, naistina зашеметяващо изпълнение прати топката във вратата. Que é o António Xavier que ocupa. Atenção, este remate grande, golo! Que golaço de Edson Farias! So Guimaraes to deliver, and that is right on top of Dubravka! In fact, it's better than that! Simula ka para Tommy. Oh, satu idea ba? Wow! Dari Jordan Murray! Ini boleh menjadi antara jaringan terbaik untuk musim ini. There's a lot of football to be played before then, and Van de Ven striding through, taking on all comers. He might take it on. Oh, what a goal that is! Absolutely magnificent from Van de Ven.